Lai bulan hayang subscribers lan yelak pa teman moila na chaya anda singayalak chinase Kahtoknyu Ngaolan adam hakaya bainang. Nagaland British Congress Committee NPCC lana mani Additional Commissioner of Income Tax Office aad me protest ngoyangki atau protesta India mengopu Congress Party Bank Accounts lana Income Tax Department kaya block ne myang pu jingne protest ya pu iyangki. February 16 ni Congress Party jing main bank account na Income Tax Department lana rupees 210 crore demand ne myang yang block ne myang pu hapoi ane jam operate ne myang tampu se inang. Nagaland NPCC President S. Subongmaran Jameer hadau issue chiang me Income Tax Department de contempt ne myang yang ki ane jam Jameer ibua haki Congress Party launching bank account lan block ne myang pua BJP government lane ngoi klak Lok Sabha election me along ngaye tuisau yiling lak jingne pokpu ngonang se ibu Ngaolan jadamnang. Myanmar ma wanglam lambu junta sipai lana iman phai bu Brigadier General kata lum de death sentence phapu se inang. Adau death sentence phapua Myanmar China yikyang mangopu Chila town lokai semin bu nyue me junta army lan Three Brotherhood Alliance army lan phai Vihok wan de junta army lan 100 tokte ane Brigadier General kata lum surrender ne myang bu jingne death sentence phapu se inang. Three Brotherhood Alliance Army ya Myanmar National Democratic Alliance Army, the Arakan Army, hayanga Tang National Liberation Army. Iman sayang ling pungona. Chai pungalan hisap me Myanmar China yikyang me bu. Junta phang me ngopu nyoy jinglana sayong pua. Three Brotherhood Alliance Army lane yayang ngopu Ngaolano jadamnang. Assam me bu Criminal Investigation Department CID lane Assam Kohati me Bharat Choto Nyai Yatra Lendepu Likyang me ngowande public land mong me mop ngayang tuihanan myang tambu case me FIR file ne myang yang ngonang se enang hadaba case tang me Congress boipa Rahul Gandhi mo woyang allow Congress boipa lano Assam CID February 23 ni Kohati me case yalak china ni ki ngopu Ngaolano jarnang. Teman moila ne Southern movies me sayong sengi bu actor Riduraj Singh tenap 59 nyupu bang piang me libu Ngaolan janang. I simpa Amit Bele India Today de ibu hisap me maya 12 paro baji yi kau me cardiac arrest ne myang yang libu Ngaolan jadamnang. Tenyi bu Kahtoknyu Ngaolan halan sonang laibu moilan de menyong panang.